Stiglo je! Dobar dan. Paket za Miloš. Da, to je. Samo pišite ovde. Dobro, kačke. Hvala. To je to? Prijetno. Doviđenja. Ovo je dobro. Odakle ti u igrici? Zar nemamo samo jedne naočare? Igrica? Zar ti nije ovo malo previše realno za igricu? Presereš? Ovo je stvarno. Stvarno? Da, kurir koji je doneo paket, došli su još 3 lika. Mene su onesvestili, tebi su naočare udarili elektrošok, dovukli su nas ovde. I ostavili nas da se ubijamo i ko zadnji stane može da ide. Pa to ima smisla, i ako su rekli da je najrealnije iskustvo, što može bude realnije od ovoga.